ahangaha rero twari tumaze gutanga isadaka y'umurwanashaka cyangwa se umwana watwirwaneho. Noneho ahangaha narindi munza mbabaza ntese urafata iyihe, uranywa iyihe, icyo ushaka ari cyo ufata. Nuko umugeni arandeba ati uri gukora wihuta, dutware buke uyu munsi ni uwacu. Nuko abantu bakomeza rero kwinjoyinga kubera ko amadobo twebwe nta mikino tugira, nta mwanya wo kujenjeka. N'ubukwe bw'idubu ndetse n'idubu kaze, n'ubukwe bw'abarwanashaka, n'ubukwe bw'intare. Nuko umugeni arambwira ati njyewe nshaka amazi, amafanta sinyakozwa, menyereye amazi yacu aba ariyo nanje unzanira. Iz'amafanta n'ivy'ikizungu kandi twebwe turabo mu bijombo. Nuko imbere hari champagne ariko ati ko ndumva ntayikeneye, njyewe nkeneye amazi. Ibi byose turabifite ariko ntitubikeneye, njyewe nkeneye amazi. Nuko nanje nakoraga vuba vuba nihuta, mbona ko ndi seriye, nari seriye nta bintu zo kujenjeka. Nari seriye mubwira ikintu agahita aseka, yambaje ntese kumbe nuko buri seriye. Ati nuko nguko mba ndi seriye, iyo ndi mu kazi nta mwanya wo kujenjeka mafite, nkora akazi kanje neza. Nimba hari ikintu ciza kibaho nukora ikintu uzi neza. Nuko reka dukomeze tubereke uko ibirori. Ndakize rero twakiririye impano, turagira ngo tugushimire. Uri umuntu w'umugabo, Imana umugisha mirimo y'amaboko yanyu. Hanyuma hariho na Grand Frère Ntungane rero aho urube witegura. Yes.